ngiligosa lezolimo at Monfletcher. Ngisebenza namafama ukwancedisa ukuthi aphuhle ekwasizeni from ekutshaleni, ngiphinde ngiwancedise ngokukalibrate i-machinery yabo before batshale, ngiphinde ngibancedise ukuthi baxhumane nemarket ukuze bazokwazi badayise, cause into esiyenzayo senzela ukuthi bakwazi ukuthi badayise bathole imali, bakwazi nokuthi baqashe abanye abantu. Asigcini futhi lapho into esiyenzayo ukuthi sibize ama-companies ukuthi azobancedisa like o-Agricare ukuze bazobancedisa babafundise ukuthi kusetshenzwa kanjani. Okunye futhi esikwenzayo engikwenzayo ukuthi ngi-encourage amafama wami ukuthi ahamba ayobukela kwamanye asa-successful ukuze akhule aphuhle. Asigcini futhi nalapho-ke futhi ngiyakwazi ukuthi ngiwarecommendele for i-pest, ngiphinde ngikwazi nokuthi ngiwarecommendele i-fertilizer, ngikwazi nokuthi ngiwa-analyzele bese ngiyabaxela ukuthi kudinga ukuthi bafake ntoni emhlabathini. Ngiwine i-best extension practitioner. Kimi njengomuntu omusha kuyangigqugquzela ukuthi ngiqhubekele ngisebenze kakhulu futhi ngibe isibonelo nakwamanye amagosa ukuze abone ukuthi kuyasebenzeka, kuyaphusheka, because i-result award izokwazi nokuthi inikeze umdla ukuthi ngiqhubekele phambili. Ngiyazethemba futhi ngizoqhubeka futhi ngisebenze kakhulu ukuze ngiphumelele nakwi-province, ukuze ngibonakale phela yonke indawo ukuthi su Dr. Das yasebenza.